Poštovana i cijenjena braćo, majke i sestre, cijenjene porodice naših šehida, poštovani muftija i zamjeniče Reisul Leme, dragi naši šehidi, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Danas je 24. maj, dan u kojem je prije 30 godina u ovo podnevsko vrijeme otpočeo agresorski napad na Kozarac i okolna bošnjačka naselja. Ovo je dan
koji nas svake godine zadužuje da zaboraviti ne smijemo, koji nas opominje da oprezni i mudri treba da budemo, koji nam poručuje da život na ovom svijetu nikada više ne može da bude kao što je prije maja 1992. godine bio. Stoga pozivamo glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, Hafiza Amira Efendiju Mahića, da nam se ovim povodom i obrati. Bujrom Hafize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Cijenjena i poštovana braćo, poštovane i cijenjene majke i sestre, uvažene i cijenjene porodice naših šehida, cijenjeni muftija i izaslaniče Reisul Leme, dragi naši šehidi, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Već dugo godina, nalazeći se na ovome mjestu i dolazeći zajedno sa vama na ovo mjesto, svakoga puta radi emocija koje me ponesu, pripremim u pismenoj formi ono što želim ovdje da kažem. I ovoga puta sam to učinio. Ali Allah dželle šanhu odredio, a ne znam da sam tako ikada nešto učinio, da sam želeći jutros da ištampam ono što sam htio ovdje da kažem, umjesto da ištampam, isto obrisao. A onda sam se sjetio da me Allah dželle šanhu upozorio. I shvatio sam nešto što do ovog momenta nisam shvatao. A to je da je danas 30 godina. I da je ovih 30 godina bilo dovoljno da onima među nama muslimanima, bošnjacima, ono što nam se desilo i ono što nam se ovih 30 godina govorilo i savjetovalo, nema više potrebe ponavljati. A upravo sam htio da se, i to sam napisao, da se obratim onima koji ni danas nakon 30 godina među nama ne dolaze pameti. I onda sam shvatio, nema više potrebe da se onima među nama koji do sada nisu ništa shvatili više išta govori. Prosta smo šteta i brojka koja i nema potrebe da postoji na ovome području. I nema nikakve vrijednosti da joj se išta više ikada govori. S druge strane, htio sam da se obratim onima koji su nas ubijali, klali, progonili, mučili i svo moguće zlo nad nama ovdje na ovim našim topracima činili. Ali sam ispram njih shvatio da nema potrebe da im danas i ni bilo više kad šta govorimo. Šta li je majki preselilo? Šta li je očeva ovaj dunjaluk napustilo? I ko više da halali onima koji ni dan danas ruku ne pružaju i o grobnicama naše djece ne govore i zločince u nebo i u svece ukivaju? Šta to danas da se kaže? Ništa. Ne treba danas više i od danas više nikada ja lično našim komšijama koji su zlo nad nama učinili neću nikakav savjet dati. I neću ih više nikome nikada više pozvati.
dovoljno je bilo 30 godina da zločince između sebe izdvoje, da grobnice nam pokažu, da svoj zločin priznaju, da svoju ruku pomirenja i pokajanja spram nas pruže. Nema više potrebe. Neki dan smo ukopali rahmetli Emku. Ona više ne može halaliti. Nisu joj ni kabure njene djece pokazali. A sve ih je pogubila. Naša Arifa ovaj svijet napustila, 6 svojih sinova nije pronašla. Nijednog. Naši očevi i majke, kako rekoh, umiru da ni za kosti svoje djece ne znaju. I ko će to onda imati pravo poslije da halali? Ko je taj koji može da halali onu krv za koju niko nikada oprosta nije zatražio, niti se pokajao? S druge strane, shvatio sam. Danas želim da se malo ispričam, a proglasite me ludim ako hoćete, vaše je pravo, sa onima u čiju smo bašću danas došli, kojima smo u zijaret mi danas ovdje došli, jer su oni vrijedniji od mene i od vas, i od onih prvi i od onih drugih spomenutih. Oni su najvrijedniji. Zato, dragi moji šehidi, ja znam da ste živi. Ja znam da naše riječi čujete. Želim vam reći, dragi naši šehidi, jer ne znam imate li predstavu o vremenu da je 30 godina prošlo otkad su vas naši dušmani klati i ubijati na ovoj zemlji počeli. Želim da vam kažem da je u ovom našem Kozarcu i ovoga ljeta vruće kao što je bilo toplo onoga ljeta kada ste ubijani. Želim da vam kažem da i ovoga ljeta voće rodilo, prerodilo, krajine svoje savilo. I da ovih dana djeca hašlame beru. Ali, dragi moji šehidi, niti je to ono voće koje ste vi brali i njegovali, niti su one hašlame koje ste i vi sa ljubavlju brali i jeli. Jer su naše komšije i te hašlame, i stabla, i kuće, i nas, i sve što je bilo ovdje uništili. Danas neka druga djeca, vaši potomci, te hašlame beru. I zato mi je danas žao, dragi moji šehidi, što vidim vašu djecu, vašu unučad, vaše potomke, da nisu dostojni ove krvi koju ste vi za ovu zemlju dali. Pobojim se Gospodara svih svjetova kada se sjetim i vidim šta se radi na ovoj zemlji koja je krvlju vašom natopljena. Zato, dragi naši šehidi, oprostite i meni. Oprostite i onima koji među nama ne znaju i dan danas pouku ne primaju. Oprostite nam da bismo vam na sudnjem danu i našem Gospodaru i našem pejgamberu i vama čistih obraza mogli u lica pogledati. Oprostite nam jer mi smo narod koji i dan danas luta, bez obzira što smo davno opomenuti. I, dragi naši šehidi, znajte da oni od nas koji vam se još nisu pridružili, koji vam još uvijek u zijaret ahiretski nisu došli, da jedva čekamo onaj trenutak kada ćemo i mi u društvu vašem biti. Zato danas ovdje Allaha molimo da one vaše majke i očevi, braća i sestre koji su nas već napustili, budu u društvu vašem u džennetu. Molimo danas Allaha dželešanhu da sve majke, a danas su vam, neka znate, došle i majke iz Srebrenice koje su svoju djecu pogubile, da vas obiđu. Neka sve ih Allah dželešanhu sa njihovima najmilijima i nas zajedno s njima
u džennetu sjedini. Mi to danas, dragi šehidi, na ovome mjestu molimo i gospodara Allaha Đelešanhu tražimo, a molimo Allaha Đelešanhu da hurmetom vaše pogibije i šehidske krvi ovo mjesto blagoslovi, ovaj narod napravi put uputi. Naše din dušmane obesnaži, a spomen na vas do dana sudnjega očuva i nas koji za vama žalimo i patimo zajedno sa vama u džennetu sjedini. Amin, ja rabbel alemin. Današnje trenutke tuge i bola došao je da zajedno sa nama podijeli i naš muftija Bihaćki, Hafiz Mehmed Efendija Kudić, kojeg pozivamo da nam se obrati. Bujro muftija. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Valja neka uzvišeni Allah koji nas je na pravi put izveo, jer mi ne bismo bili na pravom putu da nas Allah nije uputio, i neka je salavat i selam na Allahu poslanika Muhammeda a.s. donosioca radosne vijesti, onog koji pominje i upućuje da se u Allaha i poslanika njegov vjeruje. Poštovani zamjeniče Reisul Uleme, doktore Enes Efendija Ljevakoviću, poštovani glavni imam u Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, Hafize magistre Amir Efendija Mahiću, poštovani predsjedniče Medžlisa, poštovani saborniče Islamske zajednice Sakib Efendija, poštovani dragi imami Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, poštovane majke, sestre, draga moja braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Danas smo došli ovdje da nakon pauze od 2 godine ponovo podsjetimo se na najstrašnije zločine koji su se desili ovdje u Kozarcu u mjesecu maju, ali i drugim mjesecima u ljeto i zimi 1992. godine. Mnoge su studije napisane, hronološki poredane, mnogo je govora održano i pojašnjeno kako je bošnjački narod nenaoružan na pragu svoje kuće ubijen. Sve ove godine mislili smo da će se zločinac pokajati za svoj zločin, da će se suočiti s licem pravde i konačno da će biti primjereno kažnjen. Vjerovali smo kako će proraditi savjest da je ubijanje nevinih ljudi, žena i djece najveći grijeh, toliki grijeh kao da su pobijali cijeli svijet. Imali smo odgovor u Kur'anu gdje Allah dželešanu kaže: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. I njima je svejedno, opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Svejedno je da li se mi pozivali na pravdu ili uključivali sva pozitivna prava, oni neće priznati, pokajati se i imati spremnost za mirnu koegzistenciju. Imajući to u vidu, mi se ne smijemo umoriti da tražimo pravdu za našu ubijenu braću i sestre. Ako odustanemo, naša nevino ubijena braća i sestre će na sudnjem danu tražiti svoj hak i pitati nas kako nismo ništa učinili da se kazne oni koji su goloruk narod ubijali, a njihova beživotna tijela ostavljali i bacali po kozaračkim šumama. Draga moja braćo i poštovane sestre, pravda je koncept pravičnog i moralnog postupanja prema svim osobama i na nju se često gleda kao na stalni napor da se čini ono što je ispravno. Temeljna zadaća Islama je uspostavljanje pravde i nije vezano samo za ummet našeg poslanika Muhammeda a.s. nego i svih poslanika. Allah dželešanu kaže: "Lekad arsalna rusulana bil bejinati ve anzalna mahumul kitaba wal mizana liyakuma nasu bil qist." Zaista smo slali poslanike naše sa dokazima jasnim i objavljivali s njima knjigu i mjerilo, vagu da svijet postupa po pravdi.
Na pravdi se temelji država i ona je Božja vaga na zemlji. Bez pravde zločinac će, kada mu se ukaže prilika, doći na mjesto zločina, ali ne da se pokaje, nego da ponovo učini zločin. Sada nam je jasni hadis Božjeg poslanika Muhameda a.s. koji je rekao: sat pravde vrijedniji je 60 godina od 60 godina dobrovoljnog ibadeta, a sat nepravde je gori kod Allaha od 60 godina griješenja. Da je u Bosni i Hercegovini bilo pravde, onda bi na ovakvim skupovima dolazili predstavnici naroda u čije ime se počinio zločin. A nepravda traje i zamagljuju se činjenica po već oprobanom receptu, zaboravit će se jednog dana i o tome više niko neće govoriti. Zato, draga moja braćo i poštovane sestre, na kraju ja čestitam svima koji su do sada pisali i sve činili da se dokumentiraju zločini i da se o njima piše i govori, i što sve nas potičete da ne zaboravimo našu braću i sestre šehide Kozarca. Esselamu alaikum. Današnju bol i tugu sa nama je došao podijeliti i zamjenik Reisul Uleme, dr. profesor Enes Efendija Ljevaković, kojem se zahvaljujemo na dolasku te ga pozivamo da nam se obrati. Bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i sestre, poštovani prisutni, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Koristim ovu priliku i da vam prenesem selame Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendije Kavazovića. Obilježavanje važnih događaja iz prošlosti nije samo sebi svrha. To se čini da bi se postigli određeni ciljevi, da se održi i osvježi uspomena i afirmira neka vrijednost ili da posluži kao pouka i upozorenje. Voljeli bismo da smo se u ovolikom broju ovdje danas okupili nekim radosnim povodom, da se prisjetimo nekog našeg velikana, nekog događaja na koji smo ponosni, nekog dijela kojim smo zadivljeni. Nažalost, ovdje smo i baš na ovom mjestu, na ovom mezarju, da obilježimo 30. godišnjicu dana agresorskog napada na Kozarac, progona, zatvaranja i ubijanja njegovih stanovnika i rušenja njegovih džamija, što je u sudskim presudama okarakterisano kao zločin s elementima genocida. Danas smo veoma tužni. Naša srca su ispunjena žalošću i dubokom boli. Boli zbog nevino stradalih, mučenih i progonjenih, zbog uništenih života iz samo jednog razloga, što su bili muslimani i vjerovali u Allaha dželle šanuhu. Ali valja nam se nositi s tom boli. Valja nam se strpjeti i boriti i koračati dostojanstveno. Mi smo vjernici, dužnost nam je tako činiti. Vjernici smo i znamo da dragi Bog sve vidi, da sve zna i da njegovoj pažnji ništa ne izmiče. To se odnosi i na ono što se desilo na današnji dan prije 30 godina, kada su zločinci sa silom i zlom namjerom, ničim izazvani, nasrnuli na ovo lijepo i pitomo mjesto i u njemu počinili ono što su počinili nad nevinim Božjim stvorenjima. I znamo da će on, uzvišeni, svidjeti račun s njima i na ovom i na onom svijetu. Zločinci će se, jer se nikada nisu pokajali, i na ovom svijetu suočavati s velikim nevoljama i nesrećama. Pratit će ih Božje prokletstvo na oba svijeta, zato što su ubijali, progonili, mučili, silovali nevine ljude, rušili džamije i kuće, zato što su pravili nered i činili nasilje svojim komšijama. Braćo i sestre, kao vjernici ne smijemo šutjeti o počinjenim zločinima.
Trebamo učiniti sve da se zločinci pronađu i izvedu pred lice pravde. Nikada ne smijemo posusati u tome. Na njihovo užasno zlodjelo koje su počinili ovdje i u drugim mjestima trebamo odgovoriti primjereno. Ne tako što ćemo i mi činiti ista nedjela, rušiti kuće, ubijati čeljad, to nije u duhu naše vjere i naše kulture, već tako što ćemo iznova obnavljati i izgraditi porušenu, što ćemo brinuti jedni o drugima i svoju djecu odgajati na načelima dobra, da budu svjesna sebe, svojih vrijednosti i da se bore za istinu i pravdu, za dobro svoje zemlje i svih ljudi u njoj, da budu graditelji, a ne rušitelji, da poštuju svoja, ali i tuđa dobra i da nikome ne žele i ne čine zlo i nepravdu. Naša borba je borba za pravo na istinu, ali i borba za svu djecu u Bosni i Hercegovini, za njihov miran život i sretno odrastanje, da im se nikada ne dogode i ne ponove zločini koji su ovdje počinjeni prije 3 decenije, a koji se nažalost dešavaju i danas u svijetu. Braćo i sestre, pred nama je vrijeme puno izazova. Pozivam vas da budete budniji nego ranije, više angažirani u zajedničkom dobru i da se još bolje upoznate s vrijednostima svoje vjere i kulture. Ojačajte svoje safove, međusobno povjerenje, zajedništvo i solidarnost. Nema tog problema i teškoće koju ne možemo prebroditi ukoliko ustrajemo zajedno na pravom putu. A nema tog dobra koje podjele i svađe neće uništiti i pokvariti. Nemojte gubiti nadu i napuštati svoja mjesta. Nemojte ostavljati ove šehide. Tamo gdje se oni nalaze, nalazi se i Allahova milost, vidljiva ili prikrivena. Molim svevišnjeg Boga da porodicama žrtava i onima koji se sada nalaze u ovom mezaru njihovu bol i patnju nadoknadi utjehom i dobrom na oba svijeta, a da nedužne žrtve na onom svijetu nagradi džennetom. Poslanik alejhi selam naučio nas je da Bog dragi i za najmanju bol koju osjetimo umanjuje naše grijehe. Također nas je obavijestio da se čovjek uvijek nalazi u jednom od 2 stanja. Ili je u dobru pa izražava zahvalnost Bogu na tome te će imati nagradu za tu zahvalnost. Ili je u teškoći i bolu pa se strpi te će imati nagradu za to strpljenje. Promijenit će se okolnosti. Trenutne nedaće, nadamo se, neće potrajati dugo. S teškoćom dolazi i olakšanje. Uz teškoću ide i olakšanje, poručuje nam svevišnji u Kur'anu. Očekujemo da će Bosna uskoro prodisati, kada će svim ljudima u njoj biti komotno i lijepo. Molim Allaha dželle šanuhu da to nastupi što prije. Bože dragi, prenesi selame našim šehidima i obavijesti ih da ih se sjećamo s ljubavlju i sjetom i tvoju blagodat im učini još većom. Amin, ja rabbel alemin.